Pemirsa akhirnya ni kerama sani dirumahkan tur keni PHK. Nang yang pikayunan kerama untuk nguah pekarian. Sekadi kerama sani madolan taluh, manggis, miwah sani siosan. Ring sisin margi nganggen pelinggian. Panglima COVID-19 jantan ngicenin pawasana kaon majang baga pariwisata sane kacih nayang antuk akenyane pamikarya pariwisata sane dirumahkan tur keni PHK. Pangupaya nagingin pabuat pokok serahinan ipun krama akeh kepanggih nguah pikarian sekadi madolan makudang-kudang pabuat minekadi masker manggis taluh miwah sane tiosan ring sisin margi ngawiguna yang pelinggihan. Pamikari hotel sani dirumahkan Gede Agus Wirawan Mausang, madolan taluh ring sisin margi ring wewidangan setre Badung, mawit kalaksanayang 15 rahinane lintang. Indik penghasilan ipun sida ngemanggihin seket ngantos karoblah tali rupiah. Wirawan enten jerih madolan ring tengahing COVID-19 nepuniki, santukan ipun sampun ngemargiang samian protap medis, anutin pewarah saking pemerintah, silih tunggil nyane nganggen masker. Ngenenin indik program saking pemerintah Kota Denpasar, sane jagi gelis memargi inggih punika PKM wiadin pembatasan kegiatan masyarakat, ipun dahat nyokong tur ngaptiang pemerintah mangda sidang ngicenin uratian becik majeng para pedagang. Sangkaring ab jagat gering agung COVID-19, sayan mewah krama ngeruruh pangupo jiwa antuk nagingin pabuat pokok ipun. Sukma miwah